तुये हॉस्पिटलात 50 नर्स आणि हेर कर्मचारी मिळून 97 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। तशेंच हेर कांय महत्वाचे निर्णय घेतले। तुये हॉस्पिटला खातीर सल्लागारूय नेमतले। बंदार कप्तान खात्यान उपबंदर कप्तान पद भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। Approval for the government for the procedure of the implementation of the 100-point roster regarding the allotment of the reservation of PG seats for SC, ST, OBC, EWS in GMC. PG seats खातीर reservations for SC, ST, OBC and EWS in GMC. तेजो 100-point roster उरता तो कंप्लीट करपा खातीर टोटल सीट्स जे आसा पळय न्ही हे तेज्या पेजा प्रमाणे येता ते ना तो सीट्स जे आहा पळय न्हू ते कन्फर्म उरता बट ते रोस्टरा प्रमाणे वतले आनी फुडें सीटांनी काय बदल जावंक ना। ओके इट इज एन inbound tour operators incentive schemes of 2026 बाय स्पेशल फ्लायटा खातीर जी आमी स्कीम अनाउंस केल्ली ताच्या आयच्या कॅबिनेटान डिसिजन जालें। क्रिएशन ऑफ द वन पोस्ट ऑफ द डेप्युटी कॅप्टन पोर्ट in the captain of port group A gazetted post in the captain of port department. Deputy नवीन post create केला। Inclusion of the inspector of the factories and boilers as the department in the business of the government of Goa allocation rules of 1987 with the allied businesses. The construction of the road leading to the Satija Barkudne exchange of land फक्त PWD so small subject. It is an again proposal of the reclamation of the land advising health आमचे डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरा कडेन आशिल्ली ती परत एकदा आमी हेल्थाकूच दिल्ली आसा फोंडा 30 हांगासर। फिलिंग ऑफ द ती एक्सचेंज आशिल्ली फक्त आर्ट एंड कल्चराक दिल्ली हेल्थानूच काडून बट ती परत हेल्थाक जाय म्हणून हेल्थाक घेतल्या आता फोंड्या तिस्कार हेल्थाचो थंयसर प्रोजेक्ट येवपाचो आहा तेंचो समथींग। Filling of 2 posts of the lecturer on the contract basis in the Department of the General Surgery in the initial period of the 1 year or till the filling of the vacant post. Filling of the post of the tutor, demonstrator, lecturer against the professor on the contract basis of the various department of the Goa Medical College, Bambolim for the fulfilling of the NMC requirement. Microbiology, ophthalmology, anesthesia and orthopedic. Microbiology 2, ophthalmology 2, anesthesia 9, assistant professor, lecturer 2 आणि orthopedics assistant professor 1 आणि lecturer 3 again for the याच्या खातीर आणि appointment of the consultant and the technical staff on the contract basis under the director of health services for the 2M hospital. Different सध्या पहिले till the filling of the post emergency म्हणून सध्या contract basis चेर घेतलेले। नॅशनल मेडिकल गायडलायन्स फॉलो करपा खातीर हे जे आसा पळय टायम टू टायम कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवचे पडटा तांचे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाक वचूंक जाय। गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनाक गेल्या उपरांत जे गोवा मेडिकल कॉलेज रिलेटेड पोस्ट हे गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनांतल्यान भरपाचे आसता। तुयेचे पोस्ट इज ऑल टुगेदर 97 पोस्ट फॉर द स्टाफ नर्सीस 50 रेडिओलॉजिस्ट 1 ECG टेक्निशियन्स आणि MTS हाऊसकीपिंग धरून